Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 6 z'ukwa kabiri. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bivugwa ku cyigikiwe n'u Rwanda bakoze ikoraniro n'abaturage bo mu mujyi wa Goma ku nshuro ya mbere kuva bafata uyu mujyi mu cyumweru gishize. Mu Burundi, ihuriro ry'amasendika y'abakozi bakora mu rwego rw'ubuzima riramagana ifungwa ry'abaganga 5 batawe muri yombi n'urwego rw'iperereza mu cyumweru gishize. Naho mu Rwanda, ubuyobozi bw'inteko y'umuco buravuga ko kuba intore ziherutse gushyirwa ku rutonde rw'umurage wa UNESCO ngo bizashyira isura y'u Rwanda ku rundi rwego. Bazajya baseruka bajye mu bihugu, kandi aho bagiye hose niko bazamura ibendera ry'u Rwanda. U Rwanda rumenyekane haba mu muco warwo, mu mateka rwose. Intore ubu zigiye gushyira diplomasi y'u Rwanda ku rundi rwego. Hari n'ikinamico urunana muri aya makuru ayobowe na Nini Iradukunda. Ikaze ku makuru arambuye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatsindagiye ko nta basirikare ba Amerika bazakenerwa nka kimwe mu bigize igitekerezo cye cyo gufata ubugenzuzi bwa Gaza nyuma yo kwimura abanyapalestine barenga 2 miliyoni. Mu butumwa bushya yanyujije ku rubuga nkoranyambaga yavuze ko ibi bitewe n'uko ngo Israel izaha ubutaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika intambara nirangira. Nyuma yo kwamaganwa ku rwego mpuzamahanga, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yavuze ko ngo kwimura abanyapalestine bizaba by'igihe gito gusa, kandi ko ngo iki gitekerezo kitari kigamije kwibasira abanyapalestine. Urukiko rwa gisirikare muri Israel rwakatiye umusirikare wo mu nkeragutabara gufungwa amezi 7 kubera guhohotera imfungwa z'abanyapalestine. Israel Hajbi yahamijwe icyaha cyo guhondagura umusubizo abafungwa bapfutse amaso kandi bambitswe amapingu akoresheje ingumi ndetse n'intwaro. Igisirikare cyavuze ko uru rugomo kandi rwakorewe mu maso y'abandi basirikare, ndetse bimwe mu bikorwa byanafashwe amashusho kuri telefoni ya Hajbi. Mu rundi rubanza rutandukanye n'uru, umunya-Israeli wubatse ku butaka bwa Palestine yashinjwe ibyaha by'iterabwoba nyuma yo kurasa agakomeretsa abantu bo mu muryango w'abanyapalestine mu gace ka West Bank kigaruriwe na Israeli. Tujya mu karere k'ibiyaga bigari, aho abarwanyi b'umutwe wa M23 bivugwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda bakoze ikoraniro n'abaturage mu mujyi wa Goma ku nshuro ya mbere kuva bafatuye umujyi mu cyumweru gishize. Imbaga nini y'abantu yuzuye muri stade mu mujyi mu kwerekana imbaraga z'izinyeshyamba ndetse n'iz'umuyobozi wazo. Inkuru ya Electra Naismith muragizwaho na Prime Ndikomagenge. Ibihumbi by'abantu baba muri Goma bari bitavye iryo koraniro. Amabarabara acirya nino y'ico kibuga yari yuzuye, mu gihe bivugwa ko abantu bari babwiwe ko kwitaba ari itegeko. Umukuru w'urwo runani Corneille Nangaa yabwiye iryo sinzi ry'abantu ati dushaka kubohora Kongo yose. Yerekana ko umutahe mpuzamakungu wo kumufata ku vyaha byo mu ntambara no guhemuka atacuvuze. Ubu onivuga ko abantu bashika 3,000 bishwe igihe M23 yigarurira igisagara ca Goma ku ndwi iheze. Igitero gishasha muri Kivu y'Epfo ku wa 3 carenze ku gahengwe M23 yonyene yari yashinze icifata igisagara ca Nyabibwe cimbwamwo ubutare ku birometero 100 gusa uji Bukavu, umugwa mukuru w'iyo ntara. Ingabo za Kongo ziriko zirategura kwivyukiranya. Hari amakuru avuga yuko ibikoresho bikomakomeye biriko birahavanwa co kimwe n'ingabo zitaza urugamba cane kugira birinde ko hafatwa n'abagwanyi ba M23 bivuga ko bashigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Uko kunyuka kw'ibintu kwatumye icuka kirushiriza kuba kibi mu karere, gutuma kandi amakungu ahaguruka. Ariko Kongo ivuga yuko gushika ubu ari amajambo gusa atabikorwa.
ingabo za Sudani zo ziravuga ko zafashe uduce twinshi mu murwa mukuru Khartoum nyuma yo gutsimbura abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces RSF mu mpine. Ibi bintu bitaragenzurwa neza ku buryo bwigenga bibaye nyuma y'ibyumweru bibiri ingabo za leta zitangaje ko zasenye ibirindiro byabo barwanyi i Khartoum. Uyu mujyi wari wagoswe na RSF mu ntangiriro z'intambara y'umwiryane muri Sudani muri 2023. Mu Burundi, ihuriro ry'amasendika y'abakozi bakora mu gisata cy'ubuzima FNSS mu mpine riramagana ifungwa ry'abaganga 5 batabwe muri yombi n'urwego rw'iperereza mu cyumweru gishize. Mu itangazo iyi sendika yasohoye ivuga ko abafashwe bari kurenganywa ngo kubera gusaba kongererwa umushahara. Ibindi kuri inkuru na Jidasi Hundimpundu. Mu Rwanda, ihuriro ry'amasendika akorera mu gisata c'amagara y'abantu FNSS ryashize ahabona rivuga ko ryaguye mu gahundwe ryumvise ko baganga 5 bamazindwi bafungiye mu biro vy'igendereza. Iri huriro rimenyesha ko rimaze kubitohoza neza ryasanze iperereza ryabahagaritse ribisabwe n'inzego zo hejuru, ngo ni nyuma y'aho baganga bariko barasaba ko bokongerwa agashahara, ngo bagirirwe icaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Kubw'ihuriro FNSS ntaho vyakabaye ko umukozi ariko arasaba gutunganirizwa mu kazi aca afatwa nk'umugizi wa nabi. Ryibutsa ko zina mukozi wese afise uburenganzira bwo kugira icyo asavye mu kazi kiwe. Abarongoye FNSS babona ko ivyabaye ari guhungabanya mu buryo bugaragara agateka kazi na muntu. Bemeza ko leta mu gukoresha inguvu yahonyanze amasezerano ya 29 n'ijana na 90 yishira hamwe mpuzamakungu oyiterera ibijanye n'akazi Uburundi bwateye ku mukono. Ayo masezerano yihanikiriza ibijanye no gukoresha abantu ku nguvu canke kubaburabuza, nyabuna gahanura ko bashirwa imbere ibiganiro. Ihuriro FNSS ryibutsa ko abaganga 5 bapfunzwe bahagaritswe hadakurikijwe amategeko. Ryemeza ko 5 n'umwe yigeze atumwa ko n'ubutungane ngo yanke kwitaba. Rinegura ko bahagaritswe bari ku mirimo ya misi yose kandi ko uwo bahagaritse atigeze yiyumvira ingaruka bishobora kugira ku bagwaye. Iri huriro ribona ko ihagarikwa ry'abo baganga ryabaye mu ntumbero yo gutera ubwoba abandi bakozi kugira ntihagire uwubahuka kugira icyo abajije mu gihe bugarijwe n'ingorane nyinshi. Abarongoye FNSS bavuga ko ibintu vyongerwa nuko umushikiranganje w'amagara amaze igihe atemera guha umubonano abaserukira abakozi iyo bamwituye ngo baganire ibijanye n'akazi. Basaba ko bagenzi babo uko ari 5 borekurwa atakirinze gusabwa ngo kubera atakosha bakoze. Basaba kandi umushikiranganje w'amagara kuvavanura n'ingendo yo kwanka ibiganiro ngo kubera ari byo shingiro ry'umwumvikano. Ntitwashoboye rero kubona uruhande rw'umushikiranganje w'amagara y'abantu kugira ngo agire icyo avuga kuri iri tangazo ryasohowe n'iyi sendika. Tugeze ku isamo yazibura iminota 22 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye. Ndi Prudence Ngyumva. Mu Rwanda, ubuyobozi bw'inteko y'umuco buravuga ko kuba intore ziherutse gushyirwa ku rutonde rw'umurage udafatika w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi n'umuco UNESCO ngo bizatuma igihugu kigaragara ku rwego mpuzamahanga, kandi ko urubyiruko ruzagira uwo muco ruzigira ku bakuze uwo muco w'umuhamirizo. Umwireko w'intore ubundi ni umurage wa kera werekanaga ubutwari bw'intsinzi ku rugamba, ariko ibi bisa n'ibyahinduye igisobanuro muri iki gihe nk'uko mubyumva mu nkuru ya Yves Bucyana. Mu Rukari ku gicumbi cy'umuco w'u Rwanda niho habarizwaga ingoro y'umwami, akaba ari naho intore zazaga kumutaramira buri mugoroba. Intore bisobanura indwanyi. Nyuma yo gutsinda urugamba, intore zakoraga umutambagiro mu muhamirizo ukaze cyane wo kwigamba ubutwari n'ubuhangange. Buri ntambwe y'intore ngo ifite igisobanuro cyihariye. Felix Mugemana w'imyaka 76 yatangiye guhamiriza ku myaka 7. Yagenze amahanga ndetse ataramira abayobozi bakomeye. N'abagenzi banjye tuba turi kumwe, tuba dufite intambwe turi bwigirane y'umutahano, twita umutahano. Intambwe yo kwinjira tubagenda twereka abo dukinira, tugatangira gusasa amaboko. Ubwo rero icyo gihe iyo babuza nk'iryo kondera, intambwe yarahindukaga. Ya ntambwe wazanye mbere yenda kutwinjira igahinduka nka kanono. Intambwe iravuga ngo kerere kerere kerere.
kwerere kwerere urumva ko mbasubira inyuma njya n'imbere. Itorero ryari ishuri ryigisha intore guhamiriza. Intore kandi zigishwaga indangagaciro z'umuco, imiyoborere, kuvuga mu ruhame, imikino inyuranye ndetse n'ubundi bugeni. Uyu munsi siko bimeze. Umuhamirizo w'intore ntugifatwa nk'umwiyereko w'abarwanyi bavuye ku rugamba. Urubyiruko rusanga intore ari izo gushimisha no gutaramira abazireba. Blaza Ishimwe: ndi umubyinnyi hano mu Rukari, ntabwo nigeze njya muri rap, ntabwo nigeze njya mu muziki moderne na traditionnel, nayo irakora kandi ina nziza. Kiyo nabwira abajene wankurikiye n'aka kanya barimo banabibona, ndabashishikariza kuza muri gakondo kuko ni byiza pe, bimeze neza, biraryoshye kandi biteza imbere igihugu nk'uko mubibona. Mu nteko nyarwanda y'umuco bavuga ko uku gushyira intore ku rutonde rw'umurage w'isi bizarushaho kugaragaza isura y'u Rwanda mu mahanga. Ambasaderi Robert Masozera akuriye inteko nyarwanda y'umuco: buriya ubu intore kuva zagiye ku rutonde rwiza bazajya baseruka bajye mu bihugu, kandi aho bagiye hose niko bazamura ibendera ry'u Rwanda. U Rwanda rumenyekane haba mu muco warwo, mu mateka rwose. Intore ubu zigiye gushyira diplomasi y'u Rwanda ku rundi rwego. Umurage w'intore buriya ni umurage wa kera cyane, wagiye rero uhererekanywa ku bakiri batoya kugira ngo bazawutoze n'abazabakomokaho, ugende wanda ugera no ku bindi bisekuru bizaza. Umuhamirizo w'intore ugaragara hose mu birori, kuva ku bukwe kugera ku mihango ya leta. Abashyitsi basuye u Rwanda bavuga ko gutaha utabonye aho intore zihamiriza bisa nk'aho uba utasuye u Rwanda. Charles Holle akomoka mu gihugu cy'Ububiligi: birashimishije cyane kubona uyu muco urimo gusigasirwa. Nabonye ari umwiyereko urimo ibice byinshi. Igishimishije cyane ni uko ari urubyiruko rurimo kuwusigasira, ukabona ko batewe ishema n'ibyo barimo gukora. Ibyo byaradushimishije kandi turashishikariza n'abandi bose basura u Rwanda kudasubira iwabo batarebye intore. Ku rutonde rw'umurage mpuzamahanga wa UNESCO hariho kandi ishyamba rya kimeza rya parike ya Nyungwe n'inzibutso enye za Jenoside. Yves Bucyana, BBC. Ukraine yakiriye indege za mbere z'intambara ihawe n'Ubufaransa mu kuyifasha kurwana n'ingabo z'Uburusi. Abapilote ba Ukraine batojwe n'Ubufaransa kugurutsa izi ndege, bikaba byitezwe ko 6 muri zo ziri bwoherezwe. Ukraine ikaba yarahawe indege ya mbere y'intambara yo mu bwoko bwa F-16 mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Imaze rero Ukraine iyo ngiyo ikaba imaze amezi menshi isaba ibihugu by'inshuti zayo kwihutisha inkunga y'iyoherezwa ry'intwaro. Izi ndege z'intambara zoherejwe mu gihe hakomeje kuzamuka igitutu cyo kurangiza intambara binyuze mu biganiro. Ibi bikaba ari nabyo politike ya Trump. Ishami rya polisi mpuzamahanga Interpol riravuga ko ibikorwa bikomeye muri Nigeria byatumye abantu barenga 30 batabwa muri yombi kubera ibyaha bikomeye bikorwa byateguwe. Inzego z'amategeko 12 za Nigeria zagize uruhare muri ibi bikorwa. Ibi byaha birimo ibishingiye ku rukundo rw'abaringa, uburiganya bw'ifaranga rya cryptocurrency no gukangisha abantu gusohora amafoto y'ubwambure bwabo nibadatanga amafaranga. Polisi yafashe ibintu bibarirwa mu mamiliyoni y'amadolari birimo ibiyobyabwenge, intwaro ndetse n'amamodoka mu minsi 5 ibi bikorwa byamaze. Abafashwe benshi bari munsi y'imyaka 35. Ibintu bigaragaza impungenge zisanzwe za Interpol ivuga ko urubyiruko rukomeje kwijandika mu byaha bikorwa byateguwe neza. Ni saa moya zibura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi, n'umwanya w'ikinamico Urunana. Honorine yabujije Karemera kujya ku kazi. Byatewe n'iki? Anyesi wemerewe ate nyuma y'ibyamubayeho? N'Urunana. Ni ukuri Kareme, noneho sinkwemerera kugenda. Ngwiki, neza nushaka ko njya no gukaza. Oya rwose, ubu noneho ntugenda udatanze igisubizo. Igisubizo cy'iki ariko? Ejo mu gitondo wagiye ku kazi nkubwiye ngo iki Kareme? Ntiwagiye nkubwiye ikibazo nyogokuru afite? Ibyo ndabizi. Hari ubwo se nigeze mbyibagirwa? Urabizi nyine wagiye udatanze igisubizo. Ariko nawe uzi uko nagusubije.
ubwo uzi ko ejo nimugoroba nyogokuru yongeye akampamagara akabimbaza Kareme. none ubwo se ejo iyo waba warasize umuhaye igisubizo ukambwira igihe uzajya gusabira simba namusubije kandi nkaba ntuje. nyine butuje rero. Erewe ubwo se urumva gutuza nabishobora Kareme. Rero ejo wabonye ugiye utansubije urangije utaha igicuka hari ugira ngo ntongera kukubaza icyo kibazo. Naraye nkwihoreye Kareme, naraye nkwihoreye urasinzira. None rero ngo urazindutse ngo ugende utampaye igisubizo. Oya sinkwemerera rwose, sinkwemerera. ariko nori Karame, ubundi reka nkubaza. maze ariko unampa igisubizo Kareme. ubu koko urabona dukwiye gutangira igitondo mu ntonganya koko sheri? hari ubwo ngutonganyije se kandi ko ahubwo ngira ngo umpe igisubizo. ubuse nyogokuru niyongera kumpamagara ndamusubiza iki Kareme? Okay, icyifuzo cyawe ndacyumva rwose. ariko ngomba kuguha igisubizo ari uko namaze kwitegura neza. ariko ubwo koko wavugishije ukuri niho uzajya iwacu gusaba cyangwa niba ntabyo uzakora Kareme? njye ariko ibyo ngibyo ndimo kubifata nko gukomeza kumpoza ku nkeke. urumva mbabarira nori, mbabarira rwose, reka nigendere. mwese nimubangishe kuri Rasamburuma. ariko ndabona bamaze kuhagera bahagije, ubanza twatangira. Twatangira nta kibazo. Noneho nimutuze, nimubanze mutuze, hanyuma mbabwire umushyitsi dufite, impamvu twamutumiye, hanyuma tuganirize. Mwabyumvise? Yego. Uyu mushyitsi wadusuye hano ku kigo cyacu ni umukozi ushinzwe kubungabunga ibidukikije ku rwego rw'akarere. Mbere na mbere ndagira ngo abasuhuze. Muraho abanyeshuri beza. Murakoze cyane kumwakira. Impamvu twatumiye umukozi ushinzwe kubungabunga ibidukikije rero ni ukugira ngo atuganirize ku bijyanye n'imyanda ikomoka ku binyabutabire ndetse n'ibikoresho bya elegitoronike, uko bigomba gucungwa n'ingaruka bifite ku buzima bw'abantu. Yego. Twafashe umwanzuro wo kumutumira ngo atuganirize kubera impanuka bamwe mu banyeshuri bagenzi banyu bagize ubwo barimo bakinisha telefone na batiri yayo bishaje. Mureke tumutege amatwi. Yego. Umwanya ni uwanyu mushyitsi muhire. Murakoze cyane. Ndabanza nshimira ubuyobozi bw'ikigo cyanyu cyadutumiye kugira ngo tuganire ku bijyanye n'imicungire y'imyanda ikomoka ku binyabutabire n'ibikomoka ku bikoresho bya elegitoronike. Ariko ubu ndashaka kuza kwibanda ku myanda ikomoka ku bikoresho bishaje bya elegitoronike. Muri mwe ninde wampa urugero rw'igikoresho cya elegitoronike azi? Arabaje ngaho nimusubize sha. Yego sha, subiza. Telefone na bateri yayo. Yego nawe tubwire. Radio n'amabuye ya radio. Yego rwose. Radio n'amabuye yayo nabyo ni ibikoresho bya elegitoronike. Ibindi bikoresho muzi ni ibihe? Abandi. Televiziyo. Ikindi? Computer na laptop. Yego rwose. Ambo. Mutuze twumvikane. Ibyo bikoresho mwese muvuze nibyo. Ndetse hari n'ibindi byinshi. Kandi no muri iki kigo cyanyu birahari. Ibyo bikoresho muvuze rero n'ibindi mutavuze, iyo byashaje biba bishobora guteza ibyago nk'uko byagendekeye bagenzi banyu. Murabyumva? Yego. Bishobora kwangiza ubutaka, bishobora kwangiza amazi cyangwa se umwuka duhumeka. Reka rero turebere hamwe uko ibyo bikoresho bya elegitoronike bikwiye gucungwa igihe byashaje. Sibyo? Ubundi ibikoresho byashaje bitangira gufatwa nk'imyanda kandi biba bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu n'ibindi bidukikije. Murabyumva? Rero igihe ibikoresho nk'ibyo byashaje ntibigomba gutabwa ahabonetse hose. Ko mbona hari abanyeshuri bashatse kubaza se kandi. Okay. Ngaho bazasha. Harya witwa nde? Nitwa Buduru. Nyine nashakaga kubaza. Byashaje tujya kubijugunya hehe? Buri wese si mu musarani. Ikibazo abajije ni cyiza cyane ariko igisubizo mugenzi watanze sicyo. Nimureke mbabwire uko ibyo bikoresho bya elegitoronike bishaje bicungwa. Nimutege amatwi mwumve neza. Hato tutazongera kugira ibibazo nk'ibyabaye kuri bagenzi banyu. Sibyo? Yego. Ubundi igihe ibikoresho nk'ibyo byashaje bigomba kurundwa ahantu hamwe kandi hatari ubushyuhe bukabije.
murabyumva hanyuma mukamenyesha ikigo gishinzwe gukusanya imyanda kikaza kikayitwara kikayijyana ahabugenewe murabyumva hano ku kigo cyanyu rero mugomba kugira aho mushyira ibyo bikoresho kandi mukihutira kubwira ikigo gishinzwe gukusanya iyo myanda muri kano gace kanyu bakaza bakabitwara. Ikindi rero umwana wese ubonye aho bajugunya icyo gikoresho hadakwiriye akwiriye kubwira ubuyobozi bw'ikigo bakaza bakakihakura bakagishyira ahabugenewe. Mfite ikibazo. Yego baza sha. None se ngubwo umuntu abonye icyo gikoresho ahandi hantu hatari hano ku ishuri cyangwa kikaba kiri mu rugo iwacu twabigenza dute? Arakoze cyane abajije ikibazo cyiza. Mutuze twumvikane mbasubize sibyo? Mu gihe mugize ahandi mubibona cyangwa biri mu rugo iwanyu habwira ababyeyi banyu bakabikusanya bakabishyikiriza ubuyobozi bubegereye hanyuma ubuyobozi nabwo bukabikusanya bukabigeza ahabugenewe bigomba gukusanyirizwa. Murabyumvise? Murakoze rero kuba mubyumvise kandi hamwe n'ubuyobozi bw'ishuri ryanyu ndifuza ko twakomeza gufatanya kubungabunga ibidukikije ducunga neza imyanda ikomoka ku binyabutabire ndetse n'ibikomoka ku bikoresho bya elegitoronike. Murakoze cyane. Shawudinsi yareka nayo njye gutekera abana. Oya sha nukuri mugiye wakoze kunsura pe. Mwiriwe mutabahanura. Ego ko ni karibu shanye. Yo shanye shanari nkukumbuye. Yewe mumbabarire rwose nge nta muntu numva nshobora gukumbura. Hakira gatebo ushyikeho. None se ko wagera ngo uvuye ku kazi we? Nubundi niho mvuye bude. Wasubiye mu kazi ryari se we? Shana giye uyu munsi. Ni byiza ubwo noneho watoye agatege ukiyemeza gusubira mu kazi kawe bisanzwe. Ni byiza n'ukuri. Ahubwo se shaho ubwo muzi ukuntu numva ndimo kubangamirwa no kurebana n'abantu nyuma y'ibyabaye. Kandi wasanga ariyo mpamvu cyambaye amadarubindi ya fime kandi izuba ryamaze kurenga. Iyo niyo mpamvu yonyine rwose wikurirwa ubaza ibindi. Shanye humura n'ukuri sibyo? Ubuzima bugomba gukomeza. Oya nakomere. Sha sinzi ko nzageraho niyakira pe. Uyu munsi nagerageje gukora ibishoboka byose ngo ntagire uwo negera akamvugisha. Nta muntu nshaka kuvugana nawe rwose. Hato hatagira ibyo bambaza ku byabaye. Ariko n'ukuri ugomba gukora ibishoboka byose ukamenyera ubuzima nyuma y'ibyabaye. Maze n'ubumbise ninyurira hano kugira ngo mbe mpategerereje mbone gutaha bumaze kugoroba. Ego mana. Koko se? N'ubu sinatinyuka kugenda n'amaguru rwose. Ubu nje kuri moto da. Ariko tekereza nk'ubu mpuye na Chris ubwo byagenda bite kuko mwabakobwa mwe ngera mva mwahuranye wenda yaba ari amahirwe yo kongera kuvugana. Uhabona hari n'ikivuyemo. Sha mumbabarire ubu nge ndumva ntazongera kuba mu by'urukundo rwose. ariko kere have rwose. None se kumbwira ngo mavu harakeye ubwo. None se we nubona ko ushaka kunone ku wundi. Reka ariko ngufashe koga. Ariko mana yanjye nk'ubu nk'ibi bintu biba byarambayeho gute nk'ubu koko iki bintu byambayeho. Ukubera ubukubaganyi bwawe se. Yewe ntago ari ubukubaganyi. Ntabwo ndimo ndakubaganiye n'ukuri. Ahubwo ndimo kwiga gukanika amatelefone. None se nababwiye ko ibikoresho nka biriya atari byo gukinisha. Windenganya shakire nta muntu n'umwe wari warigeze tubwira ko biriya bikoresho bigira ingaruka. None ndebera intoki zanjye zacitse kubera byakira rero nakundi. Gusa abana bo kuko bazongera kunyemera ku ishuri. Kubera iki se batakwemera? Ntibazamimba amazina se kubera ko nagifite intoki zanjye zose. None se ko nazo ufite warenzaho iki? Ubu bagiye kuzajya bavuga ngo mfite ubumuga. Nushaka kubyemera none ko ariko bimeze. Ariko nanyumira n'uguri bimare. Ariko zobama wigira ceceka. Neza uko nakaje intoki zanjye mana yanjye. Bazajya banseka kandi kerere nawe ushobora kuzajya unseka rwose. Oya yewe kandi ku ishuri bigisha abandi bana kubanira neza abana bafite ubumuga. Ariko ubundi oba ko wabaye bene aka kageni uriya mugenzi wawe wahiye ikiganza cyose kikavaho utekereza ko bimeze bite? Mbese wakugwarukiriza hanga asubira mu rugo shanye? Mbabarira n'ukuri ngeze hari imbere shabude. Ubu se noneho ko ari mu kabwibwi nabwo uratinya ko hari uwo muhura akakumenya. Oya icyo si cyo ndimo gutinya rwose. Kuko noneho nigiye nshaka gusa bude.
ahubwo ndumva wakomeza ukanganiriza uzi ko icyo ari cyo gihe nari maze umwanya ntatekereza ku byambayeho shabude. cyakora wa mugani ukeneye kugira umuntu ukuba hafi muri iyi minsi ibintu bitari byibagirana. Yego sha, ariko izingiro ry'ibi byose ni uriya mwana pe. Uwuhe mwana se? Lopez. Lopez isaba izingiro ry'ibibazo byawe atanye. Reka nawe gutekereza utyo pe. None se yaba adahari koko bwa amahirwe aba yaranciye mu myanya y'intoki. Uramenyanye, ntufate Lopez nk'umunyamuvumo, ahubwo mufate nk'umunyamugisha mu bye. Nta soni. Mana yanjye, none wasanga iriya modoka ari iya Chris we. Ahubwo nta shiti niwe. Ntureba ko kase yerekeza muri uyu muhanda? Uyu nguyu akunda kunyura amataha. Mana yanjye we, niwe rwose nta yindi modoka igihaca rwose. Ubuse mbigenze ntibude. Ihagarareho. Mana yanjye, mbwira we cyane we, mbwira njye kumwihisha se. Sha, simbizi icyo twakora ubu. None se nemera mbone bude? Ariko njye numva nta kundi byagenda. Reka kugereho turebe uko nawe abyitwaramo. Mana we, ubu se nkora iki koko? ariko se wa mugore we ibi si ugushyira umuntu ku nkeke koko? Inkeke si inkeke y'iki Kareme. We ntuha n'umuntu n'agahenge koko upfa kumbona gusa utugomba kujya kuzansaba. Ubwo nta kintu ukwiye kuba utekereza koko muri iyi minsi kitari icyo ngicyo Honori? Mbabarira di, ntekereza ibimpangayikishije. Unagira uti dore dufite n'umusarane utujuje ibyangombwa, reka tuwuvugurure tuwubake neza, natwe tugire umusarane wujuje ibyangombwa mu rugo rwacu. Ariko tekereza koko, ni gute ikibazo cy'umuryango ukitiranya n'ikibazo cy'imisarane koko? Njye ariko ndakubwira ibyo mbona bihangayikishije muri iki gihe. Njye rero si mpangayikishijwe n'imisarane Kareme, mpangayikishijwe no kujya kunsaba. Ariko se bundi reka nkwibarize, mbazi ubona ko ibintu byo kujya kugusaba ari ibintu watekereza umunsi umwe ugahita ubishyira mu bikorwa? Ariko ibintu bimaze hafi umwaka tubivuga, urumva bivuzwe umunsi umwe koko Kareme? Hari ubwo wigeze wumva narabyibagiwe? None se kuki utabishyira mu bikorwa niba utarabyibagiwe? Nuko igihe kitaragera. Kareme, aho bigeze ngiye rwose ndabona impamvu zose utanga ari urwitwazo, ndetse ubu ntangiye no kwicuza pe. Utangiye kwicuza iki se kandi? Ndicuza impamvu nemeye kubyarana nawe utabanje kujya iwacu ngo ubanze unsabe nawe. Maze uhore wumve. Ndabyicuza yewe, ibi bigaragaza ko nta gaciro mfite hano muri uru rugo imbere yawe. Reka mwihorere iryamire. Kareme, umva ngewe nkubwire, ngiye nguhaye amezi aya ngaya 2 yonyine, kandi yaba uhereye umunsi ayo mezi 2 nashira utarangaragariza gahunda uko iteye. Ubwo nyine nanjye nzamenya indi myanzuro ngomba gufata. Uzafata iyo myanzuro Honori? Honori niko yariye Karungu Karemera aramukizwa n'iki? Ubundi se Karemera wabuzwa n'iki kubahiriza icyifuzo cya Honorine? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana nabo bari kudusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa 4. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bivugwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda bakoze ikoraniro n'abaturage mu mujyi wa Goma ku nshuro ya mbere kuva bafata uyu mujyi mu cyumweru gishize. Naho mu Burundi ihuriro ry'amasendika y'abakozi bakora mu rwego rw'ubuzima riramagana ifungwa ry'abaganga 5 batawe muri yombi n'urwego rw'iperereza mu cyumweru gishize. Sendika iravuga ko bazize gusaba inyongera y'umushahara. Aya makuru ushobora kongera kuyumva kuri bbc.gahuza.com. yarayobowe na Nini Radukunda, ndi Prudence Njumva akoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Kuri uyu mugoroba uraharyana na hejo ku masaha musanzwe mudukurikiraniraho.